Ki BLO ka South Shillong constituency mentakas ngi kilai mi lang ban ai jingkershan ya ka wei na ki BLO kabala sha that klem rain lingba ki thup social media rengkat ki jingtho ki bakan tho ba ka dei ka riu syukur ha kani ka jinga lang kabala pelong mentakas ngi ha asam kelam kani ka kong kalai thu lut plan ya ka e kabala ja ha ka ba kala lej ban rung yeng kumba jule ban lej lum jingtem na benta ka election commission of India Pausi anda ka rung ha ka wei ka yeng halaban ka te ka trai yeng kala kamba ulok jongka udai ubatrai ha SP office bat kala shushandur yakani ka BLO ban pin sapriang ha WhatsApp dak bakado kumni kadan ka brio ka balik rung yeng brio bat kam yala de bakadai na ka election commission of India sngob ha husiar kani ka BLO kala benyaw ban yoi ba kala sha that pin ban da ka baya lamba kala wat la ka tre yala ka kamram kumta mentakas ngi khat pratrik unai lur kala railam bat ka jinga senran lang bat katu kat ni ki BLO ban ai dak ejahar persha ya kate ka yeng ka balaya lamba kala bat ban ujor shaka office USP kala benjaya pi kasha kala benjaya pi la shismi ke ka bajam tu si ka long ba ngale ha kate ka yeng ang dia ko laban hajan jong ka haneng jong treli ide ki janong bri dengan room as usual trakti bi dale ki introduce wa la dia yang kong ni gidei ita ni wala po election commission le piate binta baka epek baka pankan ni habling the way she talk to me nei na shusna amar ba ngadon hak duty ngamla banangan ngan friend ru dikibe te ko nga ilok jonga first of all ko ilok jonga itni ko SP tenga la shusna te kong ab an friend ilok jonga tenga okay ka finan friend ilok jo tenga ngan lek bangan friend the next door neighbor Tengah lagi kata kau weki yeng, ketika yeng jong father-in-law jongka, ke umi upara kinsi jongka, ke omba, ngala habiat dia ke ipin, tengah orang ini ngompe before bengin end kena campaign 1 week in Shong Hang ni, apa asam kelor, telah dah fidan campaign no kena sawan ni kendu ini, te wong okey, tapi ingat sawan yang kong itu keberapa, nak kiu yang take steps, and that moment she click my photo without my consent, without my knowledge. Dengan ngam ti baka ada play ka foto mas ni ka play giyen ka sulit dengan ande ko ngasngap abar ka tieng ila dia dengan ong kumno ka pharat pelah te ko ina iPhone number jofi ong kata te ka pamla longan iPhone number jonga ong fi ko akran ni lok jofi kran ka phone jofi ngan kran te ko nga okay ngam ngim dan kam shu ngali phai no in the evening time ngam ti bala ja ka foto bakala viral bakala tho hangta please share this photo but come means come tho fraud but the sentence is written there that I am fraud but nowadays I think the epek ta ke kita ada nang tu phone ni assistant bashno yang iba hibut mar ban yang te ngai khubele yi la indar hang dia ru dadan de bi ya bi yang ngam numpoi hidup ke level ti nang ta be dia di dak yong ngai yong bala viral ka foto darang ale show usi dengan ayat kan bila cinjongka, dengan cinjongka ni kong kidinai, yang bangim de, tenang tu betul, tenang ni kumno dah kamdei kumno kan ke foto kan ni, kong I never use social media, te kumno kan ke WhatsApp padon hang ni, kumno kan cu viral, kumno kan cu poi cu borok kau ke social shilong jengi ni ibarat, ina klik button nas perler, te dada nang tabde te ngakot bat ngapan ke jibirsan nang de jonghi barok amal minta ni de USP. Ang tu ngin siya DC, tingin siya CEO, tingin ay kini copy kijongi, dengan kuat from away ke sur baking in ombe bangin num compromise ke. Artinya begitu. Dia kan dua kini em am happy em East Hasingal District, Government of Meghalaya, Shillong. Subject against complaints against the person for obstruction Election Commission of India, exercise, impersonations of police employees and criminal defamation through social media. Respected sir, in reference to the above subject, I wish to file a complaint against an individual who has publicly defamed me beyond comprehensions by posting false and defamatory information about me on social media, thereby obstructing me in the official
discharge of my duties as deputed by the Election Commission of India